Banyankore Kweterana Savings and Credit Cooperative Society Limited ikatandukwaho bamemba Banyankore n'ekigendererwa cyo kwera abahinji bomwani okwebikira no kweguza sente zo kubabanjira ombyo buhinji kandi kwihetandika abahinji bomwani baganyirwa mu munonga. Sako yitwa different kuruga sako zindi kujangi papasere strictly for farmers ba Banyankore Kweterana na workers staff. So tekwaza kwiciriza umuntu atari member wa Banyankore Kweterana aratari muhinji bomwani kandi genderwa cyaje kuri no kurere kugira ngo tereze ba members bitu batunge sente zo kubasa kugira ki bomwani bakahingana n'imyani yabo kabonera eno bakajiguza ki union ikagira ki na yakaguza umwani kakora ki amago. Ikigenderwa cya sako kitandikire kandi tekateka tushiri ahamaramwa tukarigireho kikaba kirye cyo kugabaroni z'abahinji abahinji abo mwana kundayengo mwana rwanje nagusharura mutwara Abanyankore Kweterana union nijaha bantaroni mutwara nterezo musuru kwanje mbore bintu kwenda gukora kundasharure umwana ngureta ha Abanyankore Kweterana union. Alan Bahanda, Commercial Officer wa Mbarara City, ashiro mu rukiko ru kandi ayahanangirize ba member okoresa kurungi sente za roni kukore byentunguka. Kongo kuguza ekiri secondary twache misi manejinga nikitembo koretera sako yitu yakora ki kora atware roni manyangu watwara roni tuwatwara donation twe kora yemerero muntu obe no manya omabanja goyine na neryanje wayemerera rukozere ki aho kubenyumaho union ekabehereza pro finance abantu bajinyaga societies kazinyaga na mwena neje shahindu gambera in societies ezitubukubanja pro finance ezagitwire around 2005 mweno mwana mpagangu mbonjere sente murebe bizo sente nyuma kuba muzukwasa. Abarukujunaniza bwo kubareba bitaba bya sakweji nabo bahire report kandi cyashanga ngo emirimo ya sako netambura kurunji. Ikindi twari kashanga more efforts should be put on loan recovery. Bishemwe kashanga abamemba imwe bahitwe ahabatwira ron tutandika oba mukazete zo mwani ushanga umuntu yatwira ron tutandika atakashashira nangona interest ninga kimwe cyakanga cyane. Additional costs ningeshoboze yindi yona omahahari transport airtime allowances inshoboze yindi yona rent byona kumukubimana yone kane ingana umwaka kwendere 2025 miliyoni 24 emitwaro mwenda 15 rushanju emwe kiretere nshoboza yona ingana miliyoni 80 emitwaro 21 kashanju 10 emwe. Gasha kwa Anita Tukunda.